Bifurize kugubwa neza mwese mudahwema kubana natwe umunsi ku munsi. Imana y'amahoro nibahereza umugisha kandi bahereza umugisha ndetse cyane nkuko muri kubibona kuri kamera zacu turi kumwe na Bishop Buhungu Abel. Comment ça va? Oui, ça va un peu. Umeze neza? Niko fresh kabisa, meze neza. Uko fresh, unapendeza sana. Asante sana. Nashukuru kabisa. Na mimi nashukuru. Amen. Lakini ni Mwenyezi Mungu tu. Yote ni Mungu. Mungu weza yote. Kuvaa ni Mungu. Kukula ni Mungu. Yote. Kuyenda ni Mungu. Mambo yote ni Mungu. Mambo yote ni Mungu. Sio kwa ujanja yako. Wapi? Ni kwa ujanja wa neema ya Bwana. Neema ya Bwana. Yes. Urakoze cyane. Reka ngusaba kugira ngo usuze abadukurikiye bose. Muraho neza bantu b'Imana, bantu mubana natwe muri ibi biganiro, turabashuhuje cyane. Amen. Kandi turabakunda. Amazina ni Bishop Buhungu Abel Elia umuhanuzi wo mu bihe biheruka ibindi bihe. Ibihe biheruka ibindi bihe. Karibu nisengesho. Turagushimye Mesiya, uri umwami mwiza, ugira neza, ineza yawe ihora kuri twebwe. Turabigushimiye kandi tubihaye agaciro. Wabanye natwe nuhabwa icubahiro, waturinze byinshi nuhabwa icubahiro, waturinze impanuka n'imitego nushimwe, waturinze kugwa no kuvunika. Bwije turi amahoro nta gikuba cyacitse amasaha nkaya ngaya ya nimugoroba. Turagushimye, nuhabwa icubahiro Mesiya. Turindira umubiri n'ubugingo kandi unkoze ikara ryaka ku munwa, wirengagize gukiranirwa kose. Tweze ku gato no ku kanini, Mana utugirire neza kandi utwemere. Numara kutwemera utwemerere tuguhamagare, kandi numara kutwemera utwemeze n'abantu. Urakarama Kristo, ujya wumva gusenga, uri Imana ijya yumva gusenga, uri Imana ikoreraho umwana w'umuntu ananiriwe. Imbaraga z'umuntu zirangiye zawo ziratangira. Turagushimiye ibyo, nuhabwe icubahiro mu izina rya Yesu. Amen. Amina. Meni tekere ufarisine, meni tekere ufarisine, wapimwe ku gipimo, ubwami bwawe bwanyazwe. Iyo nyandiko nta n'uwayisobanura. Reka twibukanye Namani wa kera wa Musiriya, yaratonye cyane kuri shebuja umwami w'Isiriya, kandi yari umunyacubahiro cyinshi, yari n'umuhizi w'inkomezi. Afata urugendo rwo kuja i Samariya kwa Elisa, ajya mutuma ngo yiyuhagire muri Yorodani. Ugendewe Namani kw'iriba ryahitwa Betesida, kw'iriba ryahitwa Betesida, kw'iriba ryacu ry'ubugingo n'umwami Yesu, kw'iriba ryacu ry'ubugingo n'umwami Yesu, kw'iriba ryahitwa Betesida, kw'iriba ryahitwa Betesida, kw'iriba ryacu ry'ubugingo n'umwami Yesu, kw'iriba ryacu ry'ubugingo n'umwami Yesu. Nshaka unsobanurira ijambo rivuga ngo meni tekeri ufarisini. Ni ijambo rivuga ngo ingoma yawe irarangiye. Ijambo rivuga ngo ubwami buranyazwe. Iri mu cyaha kirimizi. Ni mu Giheburayo. Niba atari Kigiriki. Nuko ubwami buranyazwe. Ese niko risobanura? Ina yankunda kuryumva uririmba. Nuko. Meni tekeri ufarisini. Irasobanurwa ngo ubwami bwawe buranyazwe. Ariko niki gituma Imana inyaga umuntu icyo yamugabiye?
ya amasezerano yishwa no kwitwara binyuranye n'ibyo Imana yagutegetse. Buriya umuntu wese yinjira mu buyobozi aba afite ibyo bita amakonsenye mu Gifaransa. Konsenye amategeko agomba kugenderaho. Yego. Hanyuma rero iyo ubyitwayemo nabi ntuyagendemo neza cyangwa se ntuyubahirize, icyo gihe Imana irakuzinuka. Ibintu byo by'ubuyobozi ni ibintu bigira condition. Yego, iyo utabaniye neza abuyobora, iyo ukubita izuragiye cyangwa se ukazirya ibinure, ni kimwe n'abayobora n'amatorero. Imana iraguca pe. Ekada. Iraguca. Bisaba ariko noneho Imana nta mbabazi igira. Imana nicyo kintu cya mbere, nta santima ishaka kugendera ku murongo. Imana ni seri, ikorana n'abaseri. Umva uko niko kuri, ni nako kuri cyane. Kubera iki Imana nyine ivuga ngo mubabarirane, kuko utababarira sinzamubabarira. Uzi impamvu ni uko umuntu atandukanye n'Imana. Uzi yaba Imana yari imeze nk'umwana w'umuntu, yego, mwese nta n'umwe abakiriho, iba yaratumaze. Impamvu itegeka gutyo umwana w'umuntu ni ukwizi ko umwana w'umuntu agira inzika, agira ubugome bukabije. Umwana w'umuntu Bibiliya yo imugereranya n'igiti kibi. Igiti kibi mu biti byose bibaho ni umuyenzi. Nta cyiza kiva kuri we. Umuyenzi sha. Umuyenzi igiti kibi cyane. Reka da cyane. Buriya umuntu ni uko ameze. Umuntu muri we harimo ibintu bibi cyane. Yego. Kubera iki se abantu badahinduka ngo bakore ibyo Imana ishaka, bareke gukora ibyo bishakiye? Benshi bibwira ngo nta Mana iriho, nicyo kibatera. Iyo rero ugize umugisha ukagira amahirwe yo kumenya Imana no kuyizera, kwibaho ari Data wa twese, ariyo yaremye isi n'ibiyuzuye n'ibiyiriho byose, ikarema n'umuntu mu ishusho yayo, utangira kuyitinya. Amahirwe ari ku bantu bamenye Imana ni ayahe? Amahoro ari kubakorera Imana, amahoro ari kubasenga, amahoro ari kubakorera Imana, amahoro ari kubasenga. Amahirwe ari ku bantu bubasha Imana. Igisubizo ni iki? Iyo umuntu yubasha Imana ntayakorere mu buryarya, agira aravuga ati tse Imana tikira. Iyo umuntu yubasha Imana nayimuha icyubahiro, iyo atayikojeje isoni nayo nta soni mukoza. Aburahamu yubasha Imana nayimuha icyubahiro. Rero amahirwe ku muntu wayubashe, icya mbere ni ubukire, icya kabiri ni icyubahiro, icya gatatu ni ubugingo. Ibyo ni ihame ridakuka, ni ibintu Uwiteka yasezeraniye abamwubashe. Ubwo rero abantu bubasha Imana mu gihugu njyewe mvukamo cy'u Burundi, nibashake babe bigurira akantu kuko amahirwe arabegereye. Ariko abantu bayisuzuguye nabo hazaba gukubitwa nyinshi. Ni ukuvuga ngo Imana ije kwisubiza agaciro. Abantu bayitesha agaciro, abayibeshera, abayisenga mu buryarya, bagiye kumaramara guca bakorwa n'isoni. Rero Imana ishaka, Imana ikunda ukuri, kuko nayo ni ukuri. Kandi Imana ikunda urukundo, ikunda abantu bakundana. Haleluya. Kuko nayo ubwayo ni urukundo. So iyo rero abantu batangiye ngo njyewe ndiki, ubundi ngo ndiki, nguriya simwemera, nguriya nawe simwemera, icyo gihe biba byapfuye, uri mu kwikururira akaga. Iyo wanzwe n'Imana nta n'umuntu wagukunda. Urabyumva neza? Yego. Iyi kwanitse nta wakwanika. Yego. Ikwanuye nta wakwanika. Kandi iyi karanze nabo nishiriritse. Reka. Iyi karanze nishiriritse. No kuri kw'Imana. Iyo Mana ikaranze nishiriritse. Iyo Mana dusengera komeye, ni Imana itabura guseruka, ni Imana yumva amasengesho yacu. Iyo Mana dusengera komeye, twarayibonye mu bihe bigoye, ni Imana itabura guseruka,
Imana yumva amasengesho, Imana dusengera komeye. Yes, Imana yacu irakomeye kandi Imana yacu irahambaye. Yego. Imana ikura umuntu mu bukene ikamuha ubukire. Imana ishyira hejuru insuzugurwa. Yego. Imana ivana hasi ikicaza ku ntebe z'icyubahiro. Ariko uzi ko iyi Mana abantu bayitiranye batayizi. Abantu barayitiranye. Umuririmbyi yaravuze ngo Mana yanjye we nzakunambaho, Mana yanjye we nzakunambaho, umugabo nanjye ndamwemera, Umugabo nanjye ndamwemera, ahemba neza ntiyambura, ahemba neza ajya yambura, yangiriye neza, yangiriye neza. Yego. Karibu rero tugezeho message Imana yaguhaye kutugeza. Ya, reka dushimire abantu bose tubanye muri kino kiganiro. Wowe ukunda ibiganiro byacu, Imana ikuduhere umugisha mwinshi, igukurire birantega mu nzira, igukurire imbogamizi zose, wakire amahoro y'Imana. Amen. Natuye amahoro atemba nk'uruzi ku buzima bwawe. Natuye ineza y'Imana ngo ibane nawe. Amen. Kandi wewe udukunda, Imana nawe iragukunda. Kuko yaravuze ngo uzabakunda azaba nkunze, uzabanga azaba nyanze, uwanze intumwa azaba yanze n'uwayitumye. So wowe rero udukunda, ubwo dukunda turi amahoro. Amen. Kandi data nawe azagukunda, no twanga Imana mubabarire. Kabiri azaguha icyubahiro. Oya utwanga n'umwicanyi ntakwiye kubaho. Bibiliya iravuga ngo uwanga mwene se wundi ni umwicanyi. Umuntu udakunda Bishop Abel, noneho ibaze udakunda umukozi w'Imana. Uwowe nono. Ababarire. Uwo ameze nk'ibitariho. Ameze nk'ibitariho. Ariko urabona ngenye ngira ikibazo. Yego. Abakozi b'Imana barangana. Yego. Ntibakundana. Yego. Sibyo? Yego. Abantu ubundi biterwa n'iki imyuka ituruka? Mbo aho bituruka, hari imyuka igendagendera hejuru mu kirere no hasi mu butaka. Yego. Iyo uwo mwuka uwukinguriye ukagufata. Yego. Nukuvuga ngo diligence uhitako wangirika. Rero Imana ukuntu imeze, Yego, ishaka abantu birinda. Hari aho utagomba kwicara, hari aho utagomba guhagarara, hari ikigare utagomba kugenderamo. Kuko yaravuze ngo ntimukifatanye. Yego. yego, Reba abo mugendana, reba abo muganira, reba abo musangira, urebe n'abo mwicarana. Wabyumvise? yego, Ntimukifatanye n'umuntu uwo ari we wese, n'abantu bose, cyangwa se n'abatizeye. Kubera iki? Umuntu aranduza. Wabyumvise? yego, Tindana n'umujuru uzaba we, tindana n'umubeshi uzaba we, tindana n'umuriganya uzaba we, tindana n'umusambanyi uzaba we. Wabyumvise? Uwo wifatanya nawe niwe musa. Uwizera n'utizera bahuriye he? Basangiye iki? Kristo ahuriye he na Beliyali? Urusengero rw'Imana nzima ruhuza rute n'ibigirwamana? Banza umenye ngo uyu muntu ninde, ni muntu ki. Wabyumvise? yego. Iyo Imana igufiteho umugambi ikabona ahantu udakwiriye gutinda, ikabona uzahangirikira, igufitemo inyungu irahagukura. Wabyumvise? Yego. Ikakubwira ngo va, nkuko yabibwiye umugaragu wayo Aburahamu. Aho hantu hatubwiriye yamubwiye guki? Yaramubwiye ngo va ubwa mbere Yego. mu gihugu cy'iwanyu, kabiri Yego. mu muryango wa so utandukane n'ibigirwamana bya Soteri. Yego. Umubwire ngo ugende ahakwagukiye hose, ahakubereye heza mu maso uhature. Nzahaguhera umugisha ariko utari mu nzu ya so, mu muryango w'iwanyu, mu gihugu cy'iwanyu. Hari ahantu Imana itaguhera umugisha. Maze kumenya amakuru, i Burundi y'Imana ihaguhereye umugisha. Niyo mpamvu dushaka ko ubuyobozi buhinduka. Iyo Imana ihaguhereye umugisha ugatera imbere cyane bigaragara, barakwica, bagukorera akagambane, barakwambura ibyo ufite bakabijyana. Kandi leta ibigizemo uruhare. Igutumaho intumwa. Ariko Burundi bwaravuga.
abantu bajya bavuga ngo sinkunda Burundi ngo ari igihugu cyane ngo ari igihugu cyane, ndagikunda cyane ariko imico mwakizanyemwo ndayanga. Ndashaka Burundi buzakundwa na bose, bukagendwa na bose, yego. Noneho abantu bose bakabwiyumvamo bakanabwisangamo. Igihugu umuntu agendamo akagenda umutima uhagaze, akarara ntibuca. Igihugu bakwiketse yonke batakuzi, ubu hagiriye ikibazo, sibyo? Igihugu genda ugure imodoka ya miliyoni 100 zonyine cyangwa 80, babimenye ko wayiguze. Uri imodoka ya miliyoni 200, barara bakwishe. Urabyumva neza? Abagwiza tunga bose bari bahari, barabamaze. Umudogiteri ukomeye yari yashinze ibitaro byitwa niba ari mbo biri kuri Tanganyika, ngira ngo umugore, simbizi niba ari umugore niba ari umugabo, ariko yari afite ibitaro bimeze neza. Niba bahita ngo Laki Tanganyika, ntabwo bamwishe nabi. Baramwishe. Okay, undi we ntabwo ari we. Niba yarapfuye, niba baramwishe ntabwo mbizi, ariko ngo bamutera imishito ishushe mu maso. Urumva ubugome nk'ubwo bw'indengakamere? Ibyo bintu rero ntabwo njyewe nzaceceka, nzakomeza mbibwire data, kandi data arashoboye. Data arashoboye gukemura ibibazo byose. Nibarye rero ngo baryame ngo basinzire bakirimo ubugome bungana gutyo, urabyumva neza? Kumva nta mahoro y'inkozi y'ikibi, nta mahoro ku munyabyaha. Umuheru urabavundurukiye. Umuheru urabavundurukiye, umuheru urabavundurukiye. Imana yabariye Ezekiyeli umuhero urabawumva. Amatwi ya benshi niyumvire, sibyo? Kandi byanze bikunze kuneza kunabi barabyumva. Ndabizi neza na babandi batabishaka, akibona ikiganiro agira amatsiko yo kumenya Bishop Buhungu Abeli yavuze ibiki. Barakireba ku gahato, Imana irabahata bakabireba kandi batabikunze, bakanabyumvisha amatwi kandi batabishaka. Iyo byakuguye mu matwi rero uba uri umutsindo, uba washikiwe no gutsindwa n'urubanza. Kandi bazi ngo bazahunga, kandi bari guhunga. Nyene abari guhunga si hari guhunga abanyabwoba, ariko ntabwo ubundi se bari guhunga, ntabwo ari ziriya nkozi z'ibibi ziri guhunga. Nyine tubwire. Hari guhunga abaturage batoya, abaturage babona izo nkozi z'ibibi ibyo zikora, abanyagihugu ni nk'ibikisi, nibyo tugira utubwire. Abanyagihugu bashize mu gihugu, imbonera kure zirigaragambya ku manywa y'ihangu, zigakora imyitozo ku manywa na nijoro, zigatwara bamwe imbunda abandi imihoro ku manywa y'ihangu. Ninde muntu utatinya? Barabitse ubwoba mu bantu, abantu bafite ubwoba, imitima yabo yarabaye nk'ibuye. Ubwoba bwarabatashe burabuzura, bagera igihe bagenda. Urabona hari umuntu erega waza kwica agapfa n'ubundi yapfuye kare. Kubera iki? Ubwoba bw'indengakamere bukabije. Babitse ubwoba mu bantu, bagenda bigisha ngo utemeye kuja muri sendede, ngo nushaka ngo ube wicukurira ngwimba, ngo wicukurira ico. Ibyo nibyo bintu bigisha. Nturabona ibintu bigisha bakabyigisha n'abana batoya imicuko tarapfa kwibera. Yesu wa ibintu bikomeye cyane, dufite byinshi, nibyo abantu bari guhunga byanze bikora. Yego none se kujya uvuga ko nabo ngabo babikora nabo ngabo bazahunga, bo bazerekeza ko numva babo bazabahunze, byagenze bite? Urumva abo bari gukorera ibitameze neza bari guhunga, bose bazahunga byagenze gute ko bamaze kuba igiti cy'inganzamarumbu? Ahubwo si cyitonderwa. Ugize ngo n'abasore bangahe basigaye mu gihugu?
benshi barigendeye, bamwe bari gukora akazi ko mu rugo iyo za Kenya, Ubugande, abasore baragiye Arabia, Omani, abandi bari za Malawi, abandi bari za Sudani, abandi bari za Mozambique na Zambia. Donc igihugu gisigaye cyambaye bose, abanyambaraga bose barigende. None ubwo urumva ibyo bintu bimeze bite? Turashaka ko bongera kugaruka mu gihugu, igihugu kitakiri mu iterabwoba. Yego. Turambiwe iterabwoba rya CNDD-FDD. Njyewe ndabibabwira kandi nkababwiza ukuri. Nta kibazo niba mwibwira ko mwebwe muzanyica. Nimumbona muranyica nimva, nta muntu apfa kabiri, umuntu apfa rimwe ryonyine. Ese ubundi njye amaso yanyu ko atazambona. Njye nzaza mu Burundi mwebwe mutakihari. Abazaba bahari bazaba baraba Imana yigishije badafite icyo bankoraho. Ariko abo bantu bibwira ngo tumubonye ngo twamugirira gutya na gutya, mwebwe ndababwiza ukuri muzapfa mutambonye. Muri commentaire bajya babyandika bakavuga ngo bagufashe bokomeze. Nanjye mbafashe nabamesa kuko nibo bafite umwanda, njye nta mwanda mfite. Njye nduwera ntabwo nanduye. Nawe ubafashe wabameze. Nese wafata umwenda umeshe ukawumesa. Ihangane kubanza. Jewe negejwe nkiri mu nda y'uwambyaye ntaravuka. Nduwera rwose nta mwanda mfite. Ahubwo bo bafite imyanda nibo bakwiye. Ndagira ngo bavuze ko bakwiye kumesa. Ndagira ngo bavuze ngo bakumesura ubwo ngubwo bavuze ko bakwica. None se no kunyica ntibyakunda. No kunyica ntibyakunda kuko nta wagutanga Imana itagutanga. No kuba ndiho uyu munsi. No ko Imana yari kugarika we yakugarika umuco muwe. Ndakugarika. Cyangwa baramugaritse nawe ntakibaho. Nubwire ikintu kimwe. Umuntu w'Imana n'igiti kituri. Uwari kugutuma ngo uje kwica Elisa wari gushobora kumwica. Uwari kukubwira na Paulo na Sila ntiwari kumwica ngo mushobora. Abantu funga inzugu gashiraho n'abarinzi bagasohoka bakavamo. Ariko uziko abantu bataramenya umuntu w'Imana icyo aricyo. Niba bapfumu bakora ubukorikori, akihindura urushisha, akihindura inyoni. Yego, umuntu w'Imana we birarenze. None umuntu bafunga bagashiraho urugi, bagashiraho amagufuri n'iminyororo, bagashiraho abarinzi batandatu kuri buri muryango, bagasohoka bakavamwo, marayika bakinguriye akabafungura iminyururu. Urumva ari abantu bagukinisha abo ngabo? Urumva wari umuntu wategura ngo namwite wapfuye utaranamugeraho. None ndi hano nageze hano kubera nibirirwa bambika. None ndi hano gute? Nese naciye waje ari nijoro ahari. Naje nijoro abasirikare barajya. Igisirikare n'igipolisi kibaheze. Imbonera kure zari he. Muzatinye umuntu w'Imana. Umuntu w'Imana. Hari umuntu wakoze ikiganiro aravuga ati Bishop azagera mu gihugu cy'u Burundi kandi azafata umwanya ukomeye. Bishop. Ibyo bintu nibyo cyangwa niba abantu baba bagira ngo uwo muntu ahubwo arimo umwuka w'Imana ukomeye azaze mu ituro. Uzageraho rapote. Muzamunshakire nzaba ndi byose muri byose. Uri Kristo none uzaba uri Messi. Njyewe. Ariko ubwo ntushaka kubashyira bya bindi Yesu wa Migurumiko yakoze. Yiyita ni marayika. Migurumiko uwo ntaho duhuri. Kariya nakana kuri njyewe ntiyafungura n'udushumi tw'inkweto zanjye. Uzagenda uwo mwanya ukomeye ubone Imana ihabwa icyubahiro. Nimara kuhagera ibitangaza bizaturika. Umuntu wese azatinya yubahe. Nta muntu wansuhuza yambaye inkofero. Ntabwo byakunda. Urajya uvuga ati ubanza uvane mu batibwiriza umwuka w'Imana azaba yarasutswe ku barokotse bose. Ntabwo narinda kubwira umuntu. Benshi bazatinya no kuhegera. Hari igihe ujye bivuga gutyo nkibaza bikantera kwibaza. Avuga ntese Bishop mu cyukuri aho wana mugane nkuko ajya bivuga niho abona atari umuntu. Kuko hari igihe ubivuga ukagira ngo ni Imana. Kuko Imana niyo mushobora byose. Urumva kuri bamwe ariko hari abayemera hari n'abatayemera. Kimba ndi kubitekereza aho ubwo Imana niyo buhungiro
inkomezi zanje numufasha tigerayo byayobya seruka mu magorwa. Abarundi baravuga batari kushaka waza n'ubu kuko twebwe nta kibazo dufitanye, bamwe namwe bajya babivuga. Bariya babivuga ni ba bantu b'Imana. Ariko bene Gahini bambonye n'inkingi ibonye inyama. Abo nibo Uwiteka banza kugomba kunkurira mu nzira. Abo batarava mu nzira sinagenda kuko isaha y'Imana izaba itaragera. Yego, nabakura mu nzira isaha y'Imana izabigeze. Kandi barava mu nzira pe. Bahaye ukwezi kwa karindwi, murabizi ko natanze kwa gatandatu n'ukwa karindwi. Tugana ku musozo, ukwezi kwa gatandatu n'ukwa karindwi, ubu ngubu tuvugana ukwa gatandatu gusa no kugiye kurangira, tugeze mu matariki 24. Hari ikintu wavuze turi kuvugana kuri telefone, haryo waravuze ngo mu mpera zo ku kwezi hazaba ikimenyetso cyangwa ni impera zo kwa karindwi. Oya, impera zo kwa gatandatu. Mu kwa karindwi ho ukwezi kwa karindwi. Guhera mu ntangiriro zako kugera kurangiye ibitangaza gusa. Ibintu muri make Abarundi bitegura ibintu byiza. Yego rwose. Haleluya. Nimba Imana ari ugukora ibitangaza rwose ndumva. Umuntu adafitanye urubanza n'Imana yitegura ibitangaza, yitegure kubona ineza y'Imana, yitegure kugirirwa neza n'Imana. Ufitanye urubanza nayo, ufitanye urubanza nayo, uwahigana nayo ntabye ngo aryame ngo asinzire, nta mahoro afite. Kuko Uwiteka aje gusaka mu kwezi kwa karindwi. Uwiteka aje gusaka fraud umva inkozi z'ibibi zose. Wewe uzi ko watwaye iby'abandi, wewe uzi ko wiciye umuntu busa, wewe uzi ko wamugambaniye document zikamutwara, wewe uzi ko wiri gutanga abandi, wewe uzi ko wirirwa wicira abantu busa, wewe uzi ko wiri gutaritera bwoba ku bana b'u Burundi. Imana iraje mu ibonane. Ariko ubwo izasaka abaciriritse ntabwo izagera kuri ba bagabo baba. Bariya nibishaka, bariya ko ari bishaka. Bariya nibishaka. Ego, ntabwo Imana ishaka abaciriritse. Aya, Imana ishaka abakomeye. Nigihe niba abantu bataramenya igihe tugezemo icarico. Nigihe cyo kugira ngo abari imbere bajye inyuma. Abari inyuma nabo bigizwe hafi. Ekase. Yego. Kandi nzaba ndi ku murongo w'imbere. Mose akabarinde, Dawidi akabarinde. Mose akabarinde, Dawidi wenda Mose. Mose azabarinde. Dawidi ntawuzi. Mose azabarinde. Mose arahari na Dawidi arahari. Ntabwo igihe kiragera cyo kubatangaza. Ariko hazaba hari Mose, yego, hari na Dawidi. Bose barahari. Bujumbura ku murwa mukuru wa Bujumbura. Yego. Harya Bujumbura haba feruje? Naheruka zihari, ariko Burundi urabizi ko bafata ibintu byose uko biboneye. Menya ntazi kihari ariko zari zihari. Hanyuma Imana iherutse kumbwira ngo kiriri ahantu haturuka ibintu byose, ari naho haturutse ubutegetsi bw'u Burundi. Imana iherutse kumbwira ngo hazaba isibaniro, indege zizahakubita bikomeye. Ekada cyane muri amezi abiri se cyangwa mu minsi iri imbere? Nta kibazo, ni mu minsi iri imbere. Yego. Indege mu kiriri ni iki? Ni segiteri kiriri niko bahita, ibindi niho bimbaza. Imana yabwiye kiriri. Yego. Hazabera isibaniro. Yego. Kiriri Mutanganoro Gihosha. Mutanganoro igice gitoya na Gihosha igice gitoya. Aho hantu bitegura. Mutanga cyangwa Munyamitanga? Oya, bana Munyamitanga. Mutanganoro, Gihosha na Kamenge. Naho bitegure cyane. Yesu wa. Bishop, tambutse nimero ya telefone nayo dusengera Imana. Nakamenyetso ko guteranya 250 78 64 nakamenyetso ko guteranya 250 78 64 Karibu nisengera. Turakubashe mwami, uri Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera. Urinda ijambo wavuze ukaririndana n'uwo waribwiye, kandi ukarikurikirana imyaka ibihumbi kugeza urisohoje. Urakarama, rinda ijambo ryawe, urinde umugaragu wawe, kandi uvane mu magambo
ushire mu bikorwa, usohoze icyo wavuganye natwe. Urakoze mwami, waravuze ngo uzatugira imitwe ntabwo uzatugira imirizo. Turagushimye ko watwibutse, turagushimye ko icyo wavuze cyose kitazagenda ubusa. Nta jambo rirwa hasi, nuko nta cyana cy'inyoni na kimwe kirwa hasi ngo gipfe Uwiteka atabizi. Niko nta jambo uvuga ngo rihere. Ijambo ryose ryavuye mu kanwa kawe rizasohora ridateshejwe agaciro n'abana b'abantu cyangwa abarozi ndetse n'abakonikoni. Urakoze mwami kuri gushira hejuru umukene nk'uko uherutse kubimbwira. Urakoze kuri gufata aboroheje ukabazamura. Urakoze kuri gufata abari inyuma, abasigajwe n'amateka ukabazana imbere, ugafata abari imbere ukabashyira inyuma kuko bakugomeye. Mana, nudushoboze kandi uduhe gusenga uko bikwiriye, uduhe kwihangana, uduhe kugukorera tudafite gutinya. Urakoze kuzabana natwe no mu bihe biri imbere, mu izina rya Yesu, amen.